Good morning guys! Ayan. Yan yung ating niluluto ngayon. Salmon fish with spring onion with chili. Yahoo! Sarap naman. Mangang yan guys. So just fry and then garlic and a bit of onion, spring onion, white pepper. Ayan guys, kunti lang niluto ko kasi dalawa lang kami kakain na ating boss. Oh, luto na siya. Pwede na guys, kanin na lang. Nasa rice cooker yung kanin namin. Tapos, yan yung sinabawang gulay. Ayun. Hindi pa ako tapos magluto guys. Oh. Yahoo, yahoo!